Hello again, welcome back to my YouTube channel Faris at School. So hari ni Faris akan bermain game Naturality Sister bersama seorang-seorang geng. So game Naturality Sister kita akan tunggu je geng. Tanpa buang masa lagi, jom kita start. Let's go. So Faris dah sampai ke map dia. Okay, so Faris kena elakkan diri lah. Faris kena elak dari diri geng. Bacon, jangan kejar aku Bacon. Naik. Ada,不要。 Naik. Naik. So kita akan tunggu apa? Disaster apa geng? Alamak, benda yang berbahaya geng. Apa tu geng? Apa tu geng? Aduh. Selamatlah surga esok hari. Terima kasih dan jumpa lagi. Lah, mati. Ish. Kita mati geng. Macam tu je kita mati. Bacon. Okey lah guys, sampai situ saja video kita kali ni. Dan jangan lupa like dan subscribe. It's Faris at School. Okay geng, bye. Assalamualaikum.